N'amakuru meza harimo haragenda ashimisha abagiye batandukanye bitewe n'ibyo polisi y'u Rwanda iri mu butumwa bw'amahoro hariya mu gihugu cya Sudani y'Epfo bakoreye abaturage. Ni inkuru rero abantu benshi cyane barimo baragenda bahererekanya amafoto y'ibintu abapolisi b'u Rwanda bari muri buno butumwa bagiye bakorera abaturage. Ni ibintu nyine ubona binejeje, murabona ko namwe biryoheye amaso no kubireba. Byinshi rero urimo uragenda wibaza ku cyo bano bapolisi b'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro barimo bakoreye bano baturage birimo biragenda bigarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Nibyo rero tuje kubagezaho muri aya makuru yacu uyu munsi twabateguriye. Mwebwe mwihangane mutize amatwi yanyu kugira ngo nyine ibintu bize kuza kurushaho kugenda neza cyane gatanu kuri gatanu, ubundi tubabwire byimbitse byerekeranye n'iyi nkuru yagarutsweho n'abagiye batandukanye. Hari kuwa kane rero tariki ya 26 Kamena 2025 abapolisi b'u Rwanda bagize itsinda rya rwa FPPU 3 riri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo bazindukiye mu gikorwa cyo gutanga ubuvuzi n'amazi meza ku baturage batishoboye barenga 500 batuye muri kino gihugu cya Sudani y'Epfo. Murabona rero ko ari amakuru meza, murumva ko ari inkuru nziza cyane yo gushimira bano bapolisi bari mu butumwa bwa amahoro hano mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Ni igikorwa rero cyabereye mu mudugudu wa Mabawa Madi wo mu murwa mukuru wa Juba ku bufatanye n'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa n'abagize umuryango w'abanyarwanda diaspora abatuye muri Sudani y'Epfo mu rwego rwo guteza imbere ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage. Uretse ibikorwa by'ubuvuzi byakozwe kuva saa 4 z'amanywa kugeza saa 11 z'umugoroba, abaturage banahawe amazi meza yo kwifashisha mu bikorwa by'isuku n'isukura mu rwego rwo kurushaho guteza imbere imibereho myiza binyuze mu bufatanye busanzwe hagati y'inzego z'umutekano n'iz'u Rwanda n'abaturage bashinzwe gucungira umutekano. Umuyobozi w'umudugudu wa Amadi Lati Lukat yashimiye umubano mwiza uri hagati y'inzego z'umutekano z'u Rwanda zihagarariwe mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo n'abaturage baho, agaragaza ko bashyigikiye ibikorwa bitandukanye bakora bifasha abaturage mu iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza, byiyongera ku nshingano bafite zitoroshye zo kubacungira umutekano hano mu gihugu cya Sudani. Ati bakora ibintu byiza cyane, ati kandi ibyo bintu tuba tugomba kubishimira ku rwego rwo hejuru. U Rwanda kandi rwatangiye kohereza abapolisi mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo mu mwaka w'ibihumbi 2015, aho kuri ubu habarizwa amatsinda abiri y'abapolisi bakorera i Juba mu murwa mukuru n'ahitwa Marakari mu ntara ya Aypanire muri icyo gihugu rero cya Sudani y'Epfo. Aya ni amafoto rero yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bose nyine bagendaga bagaruka kuri bano bapolisi b'u Rwanda bari hano muri gihugu cya Sudani y'Epfo, aho bose nyine bagiye batanga ubutumwa bwiza, bose bashimira polisi y'u Rwanda yakoze kino gikorwa cyiza cyane kandi cyagiye gishimisha abagiye batandukanye. Reka rero twebwe dusoreze hano n'iyi nkuru nziza cyane yagaragaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko nyine yakozwe na bano bapolisi bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hano mu gihugu cya Sudani y'Epfo, y'ibyo bakoreye bano baturage bacungira umutekano. Reka rero tubibutse ko mugomba
mugomba kujya munsi y'iyi nkuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, mukandeho n'akazugira kaza na kuri mugasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu babambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Ikindi kandi mwibuke kuduha ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ibyo byose bizadufasha kandi bizadushimisha. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo mwamurimo byose bigiye bitandukanye.